Siyathokoza bogogo, siyathokoza bomkhulu. Bani labantu basenhlanhleni labangi-30 labatawubona le video. Ngibona ngithi abaniketa lesikhwama lesi, ngibona ngithi abaniketa lento lena, noma-ke ngibona labatangishayela balapho bakhona khona. Basho ukuthi mkhulu ngina 400, mkhulu ngina 600 noma ngina 1000. Congintela into yemali. Ngifuna ngithi ngithi thap ngibambe imali ngesandla lingashoni lalamhla noma lakusasa. Nawubona le video. Kodwa kweniketa le nduku lena lamhla isite angiyikhulule kulabantu lengibashoko. So nawuthi mkhulu ngicela ukuthi ungentele lento lengidicelako. Ngifuna ukuthi imali ngiyibambe nyalo ngesandla, noma ngifuna ukuthi ngithi ngiyakuphi kuphi ngikhanze sengiphethe imali esandleni, noma ngifuna le magic wallet lesikhwama lesipatshe lesitawuba nemali. But mkhulu ngifuna ukuthi ungentele manje ngoba ngikashane. Uma uthi khehla la ukhona khona ufuna lento, la uthumela lo mnumzane lo ufike ukwendele lento lefunako. So sivumile lamhla ukuthi angibendele labantu. So umuntu lapho akhona khona athi ufuna lento, nasi lesikhwama nalesigubhu, ngiyakwazi ukuthi ngikhulume naso ngila ngikhona khona, bese uyasho ukuthi mkhulu ufuna ngikwendele. Inombolo ngu76 18 30 35. Naso nje mkhulu mina ngifuna into yemali. Mkhulu mina ngifuna into yemali. Nasi lesigubhu sinemandla. Ufuna nje into etawendeka nje manje, hayi katheni ukucakekile manje, hayi katheni. But bani labangi-30 ngoba lento lekhona incane, akusiyo yabantu bonke. Bani labangi-30, bantu labangi-30 labatangithinta manje nababona le nombolo babaniketa lento noma kanjani. Itawusukuma le ndoda, bukela itawusukuma indoda ikugelele tika. Bani labangi-30.